Shubor nakashlem jong Nongkseh Hima. Kashikul balathap de wahadi klif nongbri ha penalty kala biang purai kala adu jong SSA Champion Cup ka Nongkseh Sports Social and Cultural Club banjam shaka quarter final ha kumpung kai 11 All India Chief Ministers Gold Cup International Football Tournament. Kani kalawan hadian bakala ban pinliam no yaka Eastern Railway kabana Kolkata da Shikulanat ha kai pre-quarter kabala long ha khatway tari ukla lingkot archa aphunrio ha jur thang Sikkim. Kani kalong kecing kai ke baar shabar na kaying yakani ke kinhuan ke nongba amta usnam bat kalalong ke kinhuan ke baklempat syarem habaro ke limpung yelak kai jong usnam arja apusan bat ke balkiu ke danru syaka Shillong Premier League arja apu hendrio kumba ke pau kani ke kinhuan yelak kai ke nongba kelala ban pen pau ke jing tebet nadu ke basdang ke jing khun ke beningkong ha ke bakala job ya ke Gangtok Himalayan Sports Club da arko le iwei bat hakani kecing kun pre-quarter final kelala ban khurbiang kecing job bat ban pentikna bandung sendan chaka quarter final ushanu taryang ulalong urang lekai bakensai bat ula khuru ya man of the match tikumta ka Nongkseh kani kendu persha ya kenhune lekai I League ka ban Manipur ka Neroka ha quarter final ka ban long ha khandu tari ukla lingkot arja arphandrio